I pozdrav svima, moje ime je Toma HD i dobrodošli u ovaj novi video na ovome kanalu. Prije nego što počnemo, ako želite kupiti neke konice za vašu FIFA 15 Ultimate Team, posjetite gotohearts.com i ako iskoristite moj discount kod TomaHD dobit ćete discount. U ovom videu započnemo jedan novi serijal koji se bude zvao Moj igrač ili Moja karijera, tako nešto. Nisam još odlučio. Moj igrač. Uglavnom, znači, budemo napraviti svog igrača i budemo igrali, ne, u svojem klubu i budemo počeli od početka sve dok ne budemo najbolji na svijetu. Za moj prvi klub odlučio sam se za, ne znam, možda da igram u Augsburgu ili čak u Hamburgu, ne u Hamburgu. Budemo mi započeli pa bilo bi dobro, budemo mi u Augsburgu započeli našu karijeru. Sad da vam kažem, ako čujete možda moje pse u pozadini, ispričavam se zbog njih, pa eto. Nadam se da ih ne čujete, ali da sam htio reći, znači samo u ovoj epizodi napravit ćemo našega igrača, ne bude bile nikakve utakmice, čisto iz razloga što je uvodni video i tako. U sljedećoj epizodi budemo odigrali 2 do 3 utakmice, pa tako, ne. Znači stavit ću svoje pravo ime, nema razloga zašto da ne stavim. Pa ime na adresu će mi biti Tomislav. Sad budemo nosili broj 7. Pošto nema sada Hrvatske ili neke druge balkanske zemlje osim Slovenije, a baš mi se sad ne da igrati za Sloveniju, pa ću odabrati Njemačku. Pa tako ne. Budemo za February 13. Here ćemo promijeniti. Stavit ćemo short. Može ova. Black. Zelena kosa. Ice kostane. Complexion. Stavit ćemo ovo. Forward kreator. Malo tu biti manji. Mi ćemo lijevak. I da. Sad nadam se da tuzak mi je baš počeo sam nešto cviliti. U sljedećim vidima neće biti tu pokraj mene. Pa je to. Ne znam, moram još malo vidio kako ekipu ima Augsburg i da bi bio kraj videa. U sljedećim videima bit će svaki video dugačak barem po 7 minuta, manje više. 2 utakmice i tak. Da, nema baš da nekakvih opasnih igrača. Mislim da ima čak najbolji ovaj Vergah. Ovaj Baba jest, a ne, najbolji mi ovaj Bayer. Kako mi se čini, on je jedini preko 74. Da, ovo bi bio kraj videa, nadam se da vam se svidio video, ako vam se sviđa, kliknite taj like button, to mi puno znači, komentirajte dolje, ne znam da li sam dobro dobar klub i da vam se bude svidio ovaj serijal. I da, subscribe se za ovakvih još videa. I pozdrav do sljedećeg videa. Pozdrav.